Ok, dobrodošli u još jedan fakat. Obećao sam vam nastavak videa o ovom mladom boksaču Ryanu Garciji i danas upravo radimo nastavak i update što se dešava dalje u životu ovog mladog čovjeka koji je puno toga razotkrio, koji je posljednjih dana svašta nešto govorio. Naravno, oni koji ga osporavaju govore samo da to radi za vlastitu promociju i promociju oko meča koji slijedi. Međutim, puno toga je rekao, neke stvari koje je rekao su provjerene, a upravo ćemo sad neke i prodiskutirati malo. Najviše, dakle, stvari koje se dotakao ovaj mladi boksač su upravo neke dosta jezive stvari za najmlađu dobnu skupinu populacije, i sad priča je o tome da se zapravo njih iskorištava, da se provodi trgovina i šverc dakle tim ljudima i da je to nešto strašno, da je skoro 1,5 milijardi dolara vrijedna ta cijela trgovina. Dakle, zna se da postoji taj biznis u svijetu i oni čak samo čitao statistiku od tih svjetskih agencija. Dakle, to je jedan strašan biznis i on je zapravo govorio da je cijelo vrijeme pričao takve stvari, takve, ajmo reći, bombastične stvari po tim svojim društvenim mrežama da bi ukazao na pozornost upravo za zaštitu te djece i šta se sve sprovodi, kakve radnje i kakve te trgovine prema djeci. Dakle, zato je govorio da je stavljao one i lude naslove vezano i za, makar ne znamo koliko to može biti ludo ili koliko može biti stvarno. Govorio je o iluminatima, o potresima, dakle, o Vatikanu. Čak je rekao da je išao u Vatikan, da su ga pustili u one vatikanske knjižnice i da je tamo vidio navodno knjigu zavjeta, da se tamo nalazi ta knjiga zavjeta, da to Vatikan čuva pod strogim nadzorom vojske. Međutim, da su njega tamo pustili, ne znam, kažem, vi sami procijenite da li je to istina ili ne. Nakon toga je pokazao poruke. Kažem, zašto mi se čini da je istina što ovaj mladi čovjek priča, jer nakon toga je pokazivao poruke tog svojeg menadžera koji je cijelo vrijeme uz njega, koji se snima sa njim. Dakle, poruke od premijera Izraela, ni manje ni više nego od Benjamina Netanyahua, koji ga je pozvao u goste nakon što je počeo govoriti takve sve stvari. To mi je kao prvo malo čudno, zašto bi ga nakon toga Netanyahu pozvao u goste, i nakon toga je Garcia to odbio. Znači, Ryan Garcia je odbio taj poziv Benjamina Netanyahua da dođe u Izrael, makar je već Garcia išao u Izrael, jer je Garcia poznat kao veliki vjernik i veliki štovatelj lika i dijela Isusa Krista, i on je išao vidjeti tamo sve vezano za Isusa. I sad odgovorio je Benjaminu Netanyahu da neće dolaziti tamo jer ne želi imati posla sa ljudima koji rade takve stvari. Dakle, u Gazi znamo šta se radi, koliko ljudi trenutno stradava u Gazi, a među ostalima to su i djeca, i na koje je posebno Ryan Garcia osjetljiv, kao što je rekao, jer ima i sam djecu. Tako da svašta je tu nešto izgovorio. Također je rekao da se sve ovo dešava, da kao mi nove, kao mlađe generacije, da zašto toliko puno ljudi, tih čak i influencera, za koje se predstavljaju kao da su stalno kao nešto zlo. Međutim, ti mladi influenceri koji se bave ovakvim stvarima, kao da su to ljudi kao poput njega, jel? Da su to ljudi koji otkrivaju puno stvari, ne znam, poput Tate-a, poput ne znam koga sve ne, Alex Jonesa i tako dalje. I da je to zapravo nova generacija koja će otkriti te sve stvari, sve te elite i sve što se zapravo dešava u svijetu, sve te zapravo nepravilnosti, ne fair stvari i strahote. I sad zapravo također je izjavio da se zbog toga i grade svi ti bunkeri, da elite zbog toga i grade sva ta skrovišta, jel tako, za to već znamo po cijelom svijetu, Zuckerberg, ne znam, Bezos i onaj Jack Ma i onaj vlasnik Alibaba i ne znam ko još, mislim da Bill Gates, i tamo kupuju razne parcele i grade te bunkere, podzemne tunele. Sve je to, znači o svemu tome je pričao ovaj Garcia. I sad naravno svi ti svjetski mainstream mediji, samo pogledajte, znači samo odeš, to mi je najjača stvar, samo odeš na Google, ukucaš recimo njegovo ime
i vrtiš po vijestima i shvatiš zapravo da smo u kurcu, s oproštenjem. Znači, svaka vijest je da je on totalni psihopat, luđak, ne znam šta, ne, da sad tu ne izgovaram sve živo negativno. Već su ga proglasili za, ne znam, psihički nestabilnim, za ovo, za ono, i sad je on također u tom videu, dakle, novijem, objavio da, navodno i testove, da nikad nije ni pio alkohol, ni da nikad nije u životu, znači ne da se ne drogira, nego da nikad nije ni probao nijakvu drogu u životu. I to ima, dakle, šta je najluđe, to se sve može potvrditi jer ona VADA, znači VADA vam je agencija koja testira sve te sportaše, koja testira sve te boksače, to može potvrditi tako, znači ti sportaši elitni, pogotovo boksači se skoro, ne znam, da li svaki mjesec moraju testirati ili ne znam kako to već ide. I oni UFC borci, tako da priča je i dalje jeziva, priča je dalje ima tu jezivu notu jer je svašta tu nešto spomenuo, već sam rekao i te potrese, i Papu i Vatikan i kažem te tunele u Vatikanu da drže to blago, taj kovčeg zavjeta u kojem je zapisana navodno istina o nama i tak dalje. Znači, strašno neke stvari i sad kažem, naravno, mediji su ga već proglasili da je nestabilan, da drugi koji ga također žele osporiti samo proglašavaju to kao da je to nekakav način preko kojeg će on ispromovirati svoju nadolazeću borbu koja nije otkazana, makar su govorili da će biti otkazana kao jer njemu treba pomoć. To sam spomenuo zadnji put. Čak sam ja mislio kad je počeo ovakve stvari neke pričati u početku. Nisam znao uopće šta priča, ali sam shvatio poslije da pogledajte šta se desilo sa braćom Tate. Oni su, ja mislim, pušteni iz zatvora čak isti dan, ali naravno pod nadzorom i dalje se vodi taj slučaj znači, od strane britanske vlade protiv njih. Zbog nekih sad navodno novih tih cura koje su izašli sa navodima da su ih ovi, ne znam šta, to jest znam šta, točno ću vam reći riječ, agresivno zašprehavali. Nešto toliko glupo da je to strašno. Znači, a točno sam si mislio, ako će nešto biti, bit će te optužbe za nekakvo to intimno, pod navodnike, uznemiravanje, jer kad god ne mogu ništa naći drugo, onda vam nađu to da ste kao nekog intimno uznemiravali. Tako da svake stvari se dešavaju. Zanimljivo je da, znači, trenutno se izglasava to da se pokušava zabraniti TikTok u Americi i još nekim državama, a zapravo je TikTok postala, znači, ajmo reći, šaka u oko, trn u oku tim mainstream medijima. Proglasili su ga za, ajmo reći, tu platformu teoretičara pod navodnike zavjera. Jer u principu TikTok ne cenzurira toliko stvari kao što cenzurira recimo Facebook ili ne znam, YouTube. Tako da, ne znam, puno stvari se dešava i ako to proglase, ako YouTube maknu zbog navodnih tih špijunskih aktivnosti od strane Kineza, ga miču, onda to je Trump izjavio neki dan, to je bila jako dobra izjava, zapravo radite uslugu Marku Zuckerbergu. Znači, Mark Zuckerberg će postati nikad bogatiji čovjek na svijetu i Facebook će ponovo ustati iz groba, jer znamo da je Facebook u velikom padu i da od onog još pokušaja uvođenja one mete jezive, znači Facebook se nije još oporavio i od onog incidenta i vezano za privatnost korisnika gdje je otkriveno da je Facebook u principu baratao sa ne znam, milionima tih korisničkih računa, to jest njihovom privatnošću. Tako da to sam te neke novosti vezano za te stvari. Pratit ćemo i dalje ovaj slučaj ovog mladog boksača, nadam se da će biti sve ok s njim. Kažem, on sad postaje nekakav tip čovjeka poput Andrew Tate-a, koji svašta nešto priča na tim svojim live-ovima. Vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. Kažem, nadam se da će biti sve ok sa njegovom sigurnošću i da će nastaviti svoju uspješnu za sad tu boksačku karijeru. Eto, to je to otprilike, samo sam htio napraviti lagani update vezano za njega. Kažem, on uglavnom je pričao dakle, o djeci. Sad, da ne pričam toliko puno o tome jer mislim da će mi odbanirati video. Tako da možete pogledati i to naći svuda, ima na internetu. Tako da, vidimo se u sljedećem videu, nadam se da će biti neke možda i veselije teme uskoro.
Lijep pozdrav i svako dobro. Lajkajte naravno video da se prikaže više ljudi i pretplatite se na kanal za nove zanimljive videe. Lijep pozdrav.